Sme na ihličkách. Viete prečo? Chrbát? Lebo ja si neviem... Ja si fakt neviem predstaviť, že toto je vlastne... Ešte mi to stiahne. Ja proste strašne dúfam. Ježišmaria, daj mi toto vrecuško. Ja som si náschvál nalopila myhalnice, ešte na moje umelé myhalnice, aby som neplakala a hovorila som si, že to je to, čo ma bude držať. Vôbec ma to nedrží už